بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun padarat sing kamu. Amin sa barang agutan sin suara ini. Lagi-lagi masih kita niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Amin papaamalan kato taniyo sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga panagnaan kapapanjari si manusia sambil nasadya pahinapusan sin dunya. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, ang pangadjian ni atud na mo maun pahadarat sing kamu ulong sin Allah Ta'ala haipun niya. Na hindi ya dunya iba na adlaw akhirat. Sisiura inti may sin ulong yan. Amura mga bariman usog, iwan bariman barai. Kaya nga sa wabiyad to, tiyawag sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Apartawakan ya ayyuhallazina amanu.
Mga kamu amuin na mamarat saya harukun imanunum. Tiyawag kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin pagkabariman niyo. Sin pagkabariman, sin bangsa usugiban bangsa babae. Wala na bugtunguin palsugpatan nila, haatay nila tudyo patuha. Damik yan wala na bugtunguin palsugpatan nila, tudyo patuhan labay rainghas, suara nila. Aula-aula na wala na bugto, in palsugpatan nila patuhan. Ha, pito anggaw tabaran nila, sindum iban sinadlaw. Natutug ibang bati. Hapag tulak-tulakan iban bukon, into nasabot yadto, wala nakuta, iban wala nawugto, in palsugpatan, hantara sinipon iban tagipo. Dahil nga sa babian, kalasahan sila sinallahu ta'ala, tiyag sila. Unim paltawakan kanila. Irka'u wasjudu wa'budu. Upat parakala, impaltakan kanila sinallahu ta'ala. Hanganin sila bariman. Unim paltawakan panagnaan, irka'u. Ruko kamu. Harap pakain, patuhan. Mana sinuruko, halawm sambahayang, kay maksud niya. Ay niyo, andukanin uniyo, apiapan jari. Kakawa, andukan niyo, inuniyo iwansin, anggaw tabaran niyo panagpapanjari kaniya. Amuyat tuton, irka'u. Ubuan niyo, inggin hawawaran niyo, pakabayaan si Tuhan. Ay sadya kamu umubo hakabayaan niyo, iba nakabayaan si manusia. Imbar iman iagad nila. Imbukun bar iman yan. Sarum sa adlaw, ginisan nain, iandukan sinu nila. Imanduk panapso nila, imanduk pasahawat nila, imanduk paalta nila, imanduk paununo na, in kabayaan nila, sumagawa tiyay kuran nila, in kabayaan si Tuhan. In ruko, alawm sambahayang. Sa akatan, hinang nato, subay nato palagbuon, in Allahu Akbar, hagwa. Rumuko kau Allahu Akbar, magbalik kau pamuji pa Allahu Ta'ala. Kemudian mga Tuhan hikarwa, wasjudu. Tujuran niyo, inuniyo, impituang kau takbaran niyo, pakabayaan si Tuhan. Ayaw niyo sadya sujuran. Ayaw niyo sadya rukuan. Ayaw niyo sadya sujuran. Pakabayaan niyo, iban pakabayaan nila. Aun tartanto kabayaan sinallahu ta'ala bariman. In bariman.
Way discussion. Ubusin para kala, iagad nila yung kabayaan. Aturan ni yung dagbo si Manu siya masanatu ini. Si mujud na hapikilan niya, si mujud na akal niya, rimuko na kabayaan niya, wala si mujud, wala rimuko, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini katu wa'budu rabbakum. Tunggalan niyong pagtagipon pa nagpapanjari kaniyo, nagdihil kaniyo sing kagunahan niyo, pagkaon niyo, pag-inom niyo, pagbadyo niyo, singkatan kagunahan niyo sa lugay niyo buhi. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Amoy nagpapanjari sin nakauna rin kaniyo, iwan nagpapanjari kaniyo. Im mga paltawakan niya to. In nakaparagbos da bariman. Wa'budu rabbakum. Tunggalan niyo pagtagipon niyo patuhan. May tayad tuhadaman sin jahiliya. Nagtutuhan hasuwa. Nagtutuhan habulan. Nagtutuhan hataw. Winisan na inpiyagtuhanan nila. Uno yad tumeta sila nagtuhan ng bihad. Unim maksud nila. Maba sila pasulwa. Dahil nga sabab yan, piyarahan sila nabi, magpurik sinitikad yadto, purikin itikad yadto, sa sumagawa, suwairing hatuhan, initikad yadto, bukon kurik sabab, hantara nila magkahi. Irkau ruku kamu, ikarwa sujud kamu, ikatu wa'budu rabbakum. Amo yan, ini amalan simbar iman kawan tagupat ka dyan. Hianok nila, inu nila, imbaran nila, pakabayaan sintuhan. Di nila hianok, di nila pahibalon bang bukon na kabayaan sinallahu ta'ala. Sabab, piyapanjari sila sintuhan para sadya makada kabayaan sintuhan. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala hadisul quds. Ya ibna Adam, ya kau anak apu Adam, khalaqtuka. Tumtuma ako'y nagpapanjari kay mo. Biya wala na tiyum-tum sintaw. Tiyum-tum sintaw biyaon. Laway rin nga ingat niya, laway rin nga pikilan niya, laway rin nga sahwat niya, laway rin nga kita niya. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini kaupat. Waf'alul khaira. Hinangani usadya marayaw kabayaan sintuhan. Ayaw kamu maginang marayaw kabayaan niyo. Nabihaon, bang natudi atihun marayaw sara sintuhan. Matao ding karayawan. Hinang sintao. Laway ring hapikilan niya. Laway ring hinang niya. Laway ring kita niya. Wala doon kabayaan sinallahu ta'ala. Mainkan sa buton niya. Halawang sinsambahayang niya, ihdinas siratal mustaqim. Sabi ato bang nga, ibon nalo ninyo ito, tayo sa sintuan putingan ka. Ubus mo mamayta, iya ka na budwa, iya ka na stain. Tunggali kawing pagtagipunan, tunggali kawing pangangayuan,
tunggal ikaw akaran, may ta ko makadakabayaan. Waf'alul khairan. Inda akan upat yadto, wajib kata. Irka'u, ruku kamu, wajib. Wasjudu, sujud kamu, wajib. Wabudu, pagtagipon kamu, wajib. Waf'alul khaira, iwan hinang kamu simarayaw. Na unuin luna niya. Unuin tutong basan niya. La'allakum tuflihun. Hinangan yun upat na sabutad do. Supaya kamu magparuntungan dunya, magkasanyangan dunya, iwan magparuntungan hadlaw akhirat, lagi magkasanyangan hadlaw kana-kana. Mga anak na po, papatahon na to nento ha dunya ini. Iandok sintawin niya, pakabayaan niya, wala niya iandok pakabayaan sintuhan, sindihilan pa siya. Ampin iandok niya, niya, pakabayaan niya. Di pa siya rihilan, nasipog pa siya, nagpasipog pa siya. Kanyo mga anak po, dahil nga sabab yan. Unimbeta sin Allah Ta'ala kay mananayat. Fastabikul khairat. Pag lumba kamu, pag us kamu pa ng marayaw, haupo din waktu niyo. Umul mo 3 tahun, matulin imbaran mo, matulin insiki mo, matulin imbaran in 5 mo, biyaon kawig na yung 5 mo, kawig na yung siku mo, kawig na yung tudlo mo, kawig na yung ulamay mo. Upo-upo na sanin waktu na to. Dahil nga sabi to, papag-us-uson kita niyo, haupo na waktu na to, bang natuya ka din kabayaan sila Allah Ta'ala, misan haupo na waktu na to, abutan na to, nag-umul, ibuhan tahon, 2,000 tahon, 2,000 tahon nag-ibadat, abutan na to sila. Nabiyaon, taod paway nakatatag na. Ito na nagkatag na ako, timag na kawakawayaan mo, kung nakawayaan sinagdakay mo. La'allakum tuflihun. Supaya sadya kamu magparuntungan dunya, magparuntungan hadlaw akhirat. Mga kakasisin Allah Ta'ala, yan tin ayan. Hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin na sabot upat yan to ayat, sambahayan tuan. Ahabbul a'mali ilallah as-salah. Dahil nga mga kalasahan sintuan ibadat, ipapahinang haipon niya, amo na yung pagsambahayan. Dahil nga sababihan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Insambahayang hugot sin pag-akama, magkakunahan kita niyo mga anak po hugot. Mataod mang lulubo. Lubuhon ni Iblis, iwan sintindog niya. Lubuhon ni Yahudi, iwan sintindog niya. Lubuhon ni Nasara, iwan tindog niya. Lubuhon mo, iwan sinapsu mo. Di kuno yan mga to. Da. As-salatu imanuddin. Insambahayang hipagpahugot sin pag-akama mo. Naaturan yun wala nagsambahayang, mahugot yung pag-akama.
Huon, mahugot siya nilong na. Hapikilan niya. Sa kawa, bang muhikad to pasara sintuhan, siya na insalam malamma. Paman akamaha pakad akamad din. Siyusin tao. Napatindog niya yung sambahayang yan. Napatindog niya yung pag-aka mamahugot. Tani yung mga anak ka po. May tayad to. Sababin sambahayang makalimang karumang kadlaw. Sababin sambahayang mag-alupi malanu iwansin original malanu. Mag-alupin sutsi iwansin original sutsi. Mag-alupin malingkat iwansin original malingkat. Imbiyaw nag-alupin malingkat hinang-hinang. Palingkat tunim bayo, bayaran 500, bayaran 5,000, bayaran 6,000. Pag-ubos niya na makmus, nahulog, palawd ka radyo, 5,000. Saan yung mga tuwan? Insang bahayang, way lumi dakula, way ralumi sibi-sibi. Saan yan? Firman sinallahu ta'ala, wasjud waqtarib. Sujud ka, maksud niya pagsambahayang ka, in pagsambahayang mo, hikasuok mo patuhan. Ikaw na imasuok patuhan. May ta malanu ka. May ta sutsi ka. May ta way lumi mo sibi-sibi, way lumi mo rakula. Dayan tuan. Wasjud waqtarib. Basag kau sambahayang. Imbasag mo sumambahayang, ikaw na impinakamasuok patuhan. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'rifuna ma fis sala lama taraktum. Bang sadya kaya ingatan niyo indayaw simpag sambahayang. Di niyo saan tinggalan. Kakuyakan niyo magsambayang day nga katan hinang. Nakalibya sungin taulisuan. Nang lalak dalil, asal da kamilong na sambayang. Maguno pa kaw magruku, maguno pa kaw magsujud, sin asal da kaw sambayang. Ingat ta sadyain ikaw, ingat ta sadyain siya. Tigom-tigom sayan mga anak kapo. Hangkan na yung Tuhan nagpananabi, nagpararasul, nagparasulat, ang pahikahino kato niyan yung inhinang. Ang pakita niyo makapag-agadahinang. Hang ka Tuhan, hang ka Quran, hang ka Nabi, hang ka kiblat. Kani mungatan ummatan wahida. Wa ana rabbukum fa'budun. Firman sinallahu ta'ala in ummat ini. Umat na titibuok mangarap pa Tuhan. Natitibuokin atay, natitibuokin suara, natitibuokin pituanggaw tabaran. Umano panagpapanjari kanila. Dahil nga sa babian, balikan tanyo, bangsa jalawng sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Kaya ingatan niyo indayaw si sambayang, lama taraktum.
way makakauteng kaniyo timinggal. Makakuyag magsambahayan. Mag-alupin ipon iwan tagipon. Misan mag-alupin magtayanak, mag-alupin magbakay, mag-alupin magtunang, mag-alupin ang panagkitai, malukay na ang paula nagkitai. Makuyag da. Nabiyatin na. Indahon kau sintuhan mag-alup. Laong sim mga taumak ka. Iwan sintao Madina. Ahabbu syai'i ilallah as-salawat. Aun kalasahan sintuhan. Kain kalasahan niya tuod. Amo na yung sambahayan. Amo na intao magsasambahayan. Mga anak ka po. May tayad to magsasambahayang sabab intao magsasambahayang maaddat patuhan. Inna kulang hamano siya biyaun pangaddatan. Bukun maaddata ama, bukun maaddata ina, bukun maaddata kampung, bukun maaddata taumaas, aula bukun maaddat patuhan. May tasambahayangin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala tao nagsambahayan. Sabab, as-salatu nurun. Insambahayang nagdara siya sa haya. Nasa kalimuto rin inangan sintaw. Light mataod. Amin atay niya way light. Amin suara niya way light. Amin pito ang gautabaran niya way light. Dahil sa biyad to, misarasing bukun kawayaan sintuhan. Mangita sa bahagangin kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impiagpakaan sintuhan hanabi harap pa sidratul muntaha. Taniyo mga tuwan. Uno pa imbiyeta yan, dayaw. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana al-fakhsu fi syai'in illa sanahu. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, indayaw si magsasambahayang, di siya makawis saramangi, di da siya magatod si mangi, di da siya magdungog si mangi. Maita, masipog siya patuhan. Nabang siya rin na magbisara pamangi, ingkatan hinang niyayadto. Ingkatan hinang niyayadto. Qala sallallahu alaihi wasallam al-haya. Kasipog. Al-haya'u minal iman. Ing kasipog, hajumlahan si pag-iba. Wal imanu fil jannah. In bar iman usugi wan bar iman babai tausulwa. Al jannatu an-naimud daim.
insulga yan halaw nikmat kakkan. Ano mga anak po? Dahil ni pamarinta niya kasipug. Innaiga man amano siya biyaon kasipug. Subol di masipug a budyang. Budyang di masipug a subol. Maas-maas di da masipug a budyang. Budyang di da masipug a maas-maas. Sisin nag-iigsing kasipug yan. Si Yahudi man Nasara sabab usaha malandag. Usahari magkalugi. Usahari pagsaggaon simpunis. Di pagsaggaon simparinta. Gaman butangan sara. Bangman way nasipug. Aho la Europeon. Bukul langon simparinta. Bukul langon simpunis. Gaman inangan nasara. Papagtia unun na inhayo piwan sintao. Al-hayao ing kasipug. Ziyadatun firrij. Intiu murid, intiu rijiki mabarakat. Bang siya ba yung sipugun? Kani yung mga tuwan? Papagbarakatun sinallahu ta'ala in rijikin. Uno pa, wabarakatun pi umri. Papagbarakatun sintuanin umul niya. Ayan ni pagpamung sintawin ba? Naglaas na kaulong na sila asyaying. Nari kay ngatan sintawin, kay ngatan nilara. Yaman saying, jiwalan saying. Amurating kay ngatan nila. Misan nila kay ngatan, pagliki-likian ng tao. Al-hayao in tauweng sipuhon tausul ka. Papagbarakatunin rijiki, papagbarakatunin umur, papagbarakatun in ibadat niya. Kunin hati papagbarakatunin ibadat niya, di makakao si iblis sumasat, hapanagnaan, hagitungan, iwan haulihan, di. Maita, aong kakampi niya. Maita, aong sanggata niya. Maita, aong masuok kaniya. Amot tindeta. Uno pa, intaw bang sipuun. Ridallahi alayh. Kapuyagan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naing kuyag na to biyahon tiyo-tiyo da, mga 2 minit da, mga 2 kajam da, mga 2 bulan da, mga 2 tahun da. In makakuyag, amo na magtag-ipon patuha. Ang painsin makakuyag, magkaway. Ang paintuhan makakuyag, magtatahod. Uy maita, siya ay magbabaya-baya. Khaliqu kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Lahu mulku samawati wal ard. Wa ila Allahi turja'ul umur. Nah. Banging kasipog, dahil nga pag-iman, banging pag-iman, tausul nga, al-pukso. In tao. In kiyakan na dumadlaw. In bibis sarabi dumadlaw. Amoy kangian. Hantara sin tao ibang tao. Hantara sin usog ibang usog. Hantara sin babae ibang babae. Amunad to in bibis saraniya. Minal kupro. In kakahinang yad to, hinang kakupuro. Wal kupro pinnar. In tao nagkupuro,
Aon sa sintuhan, sa din ni akaron niya diyang kabayaan niya. Al-kufru pinnar, in nagkupur. Tunuhon sila pinalkadyan. Bangin sulga naim, alam nikmat, innalka al-azabul mustabir. Siksa danundaran, way kapaguyan, way kausngawan. Dahil nga sa babyan, mga anak ka po. Pihakuyag kita niyo sinta umak ka magibadat. Anak titipunin ta umadto pamakka. Bangman makalamud sin sambahayang hanggatos nga ibo, inambukwak to. Uno yan tuan. Hinang bang mo mahinang, papanjarihun sin Tuhan ininang yan. Nurun pi kalbi. Nurun yutpi'u kullu mataibil hayah. Pasahayahun sin Tuhan inatay mo. Iban sahaya. Makaig kaurayng ha. Kasusahan. Daing ha. Kabinsanaan. Imbar iman, way kasusahan, way ron na kabinsanaan. Imbihaw nin pangatod sintao, in nag-ibadat, amunin halawang binsana, amunin halawang kasusahan. Rong, bukon, at sila na yan inalawang kakuyagan. Makuyag kanila yung Tuhan, makuyag na sila po Allah Ta'ala. Ampain wala himinang sing kabayaan sin Allah Ta'ala, sila yan ino. Na, mga anak ka po, miabot na waktu, murah-murahan. Dihilan na tuhal ka. In pag-aluphan tara sinipo ni Wantagipo. Man ahabba lika Allah, ahabba Allahu likaahu. Sisiyusim makuyag, makapagbak siya iwan sintuhan niya. Lawing kuyag sintuhan niya magbak. Iwan siya. Kaya pa nga subuhaw no. Hawak to nagtugon inipon ni Wantagipon. Hisinduma. Sinduma magbak. Wala yalgaan sintaw. Yalgaan simbaribat. Man karihalika Allah. Hisiyo sintaw maastun. Maduhal magbakiban sintuhan niya. Sa magbakiban simbakay. Makuyag siya. Magbakiban sintuhan niya. Kaastulan niya. Kalisuan niya. Lawi in astun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Na murah-murahan mga anak ka po. Lilingon na to. Bang bukon nabihad to. Bang nabihad to. Uuhon na to yung atay na to. Uuhon na to yung jasad na to. Uuhon na to yung walihan na to. Uuhon na to, ingkatan, hawaran na to ini. Pataan lukon na to, panagpapanjari kaniya. Pakuyagon tanyo hainang kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar subhanaka Allahumma wa bihamdik
نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atau magsubod ulong namo pengajian magpagpatungtong sa ringkat-ringkat pengajian dalam doa madun kini tiga tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsubod na pengajian atan ko kita lang wa katawa magsubod sa mga dapat na kapoy oy. Magsubod sa harapan. Ako mas, wala yung papalit. Pero bata na kami